Yene wo nyina ye Ghana fo ye ho akire e Dubai a sese no ye pe kwan ya ba fie enti no aban ye serew de obetimi aye bia consulate Ghana consulate enie aha de ginan ya ba ha betra sa obia muan je say nya de betimi anya mo bia ba de say park yi so na ya ba betra de bag ene ye niam nyina egu ha ya sese no ya ho kire mpa ya wa ho kire mti aban ye serew kwan bia be fa so a nani kire ya ba be fa yakono be fa nipa wa ha na nura na nipa wa ha na be se be 200 to say yen na ya ka say ebi kwa o mo ko pe bibia to adi o mu nyina be san be sesi a entinum aban ye serew boan pa mame ba cho yen share wasem mame ka audience me pa cho ye Ghana fomba aya be gukru mo say ebi ba ha say 2 years ni ebi ba ha 3 years me say me ba ha say 1.5 year ni ejuma kwa me nya ebi nya ye me ko housemaid ye ko di me na me dwane ba fi mene na mu me da bonte e ma ha say so de e ya ram ma e say to ba be sa be da bonte ma be ma bi no wada omu shia so nam krom pa na police for chill ebi e be jale kra da ne asem de e be di kra ya asem e so se mba ye na mu say echima awa ye wa ye ho bon ene ye de ne na ne nam krofo fie ye ko cancellate ne ko kasa ye so mu say ye nko omu ni mbo bi abo aye ebi e be da mutu ne o ka chemo nso mu ni bebi o mbe ma ye e kwan bi no mbe boy so ma bebi aye de be ada eti esla mo mbo aye nye timi play fe de de here de be fie because ye ja ye mba e ho fie se be se be fie be ka ye mba ene na hu hia ye se mbo aye ne be fie ye mbo fie ene se bi be ya so na ma ka ye mbo fie abane mbo aye ne ye mra fie because aha ye wo no eni mwa bia adwuma ye so ma o mapam ye e da bontenti eni abane mbo aso ma no ma bo aye company mu ni na omu ko mu kro Bema me just anu anu no nti aban ye serew ye twen wa ha and the higher ne higher na ye da ye beda ha